Шавғатрах Рашей пашалық думен депутаты Алена Аршинова эшле шүревбе сендер варры районен жебулжы. Хулари пәрәміші гимназиры юзав менле пыныбе балашты. Шавынбегех Единая Россия партиян проектне лекне октябрьскинчи культура керменне житсе гурджы. Шурдагы жех тепрен шнетме бушлеш. Тепленрек Оксана Баскакова сюжетінже. Сендерваринчи пәрәміш гимназие ике әмір каяллах негеслене. Унын история пиде буян. Малданлаза жазем пөчек евы шуртра вренне. Пиндедығы жыралы ултымы шулда ике хутлы шкулдуна. Вренекенсем ешланза пыныбе кешех волда таварланна. Иге бинде вуникемі шулда он жүмне хушма журтузалартна. Шаввахытрах малданхе шкул юхынма бұшлана. Ана вреневе адаландармалы патшалық программине кертне. Юзав пөлдер раштаву ехинже бұшланна. Шавна май пилек шырытла ача иге смена бавренне. Шурда шурлау ехинже худаяма балардаща. Алена Аршинова ишсембе балашре. Пулас медицины пюлемне, хореографии залне, мастерской зене кірзегурже. Классем пызык тащуды булныне балартре. Гимназия директоры Надежда Давыдова шкула юзанышын хаберденине будармаре. Ажазиня шамыш десяк саманда чадым зарын кетнине білдерже. Шак школда бихам даврение, сакрмыш школда битерне. Хали кундаман вещи мешача, каяч премш класса кшал. Шавн бадай пипеди саванатып, шак школ переремонт ныне, хитре школ была сапуртеки детпер. Единая Россия партин тебір бызық проектче ялзенче культуры шурчесіне шенедесі. Шак программа ба келешүүлін октябрьскинче клуба юзама балыртна. Ана пиндедығы жер шетмелуттымы шулда худаяна. Иге хутлы шет жершерім 20 метр ешінаган шурда ожатма пидеті гақлы пулныне пілдерже культуру вучахын пушлыхе Эльвира Упракина. Шавамбада чималдан ожатмалы порықсыне шенетме балыртна. Уйрзабан окшаденгебе ибір кандықсыне улыштарашын, жытмалы хадерзіне улыштарапар, хыжалды алыкран кәмеле жертіре кирпишсім пәтсебіні шавзіне улыштарапар, патшалық оқшаденгі ойырзабаныне келме бұшлашы, мәл ұлжын ұзым бүлжіш, кайзабхарға, шамбегех тұрдынашы де тұрдынашы келме бұшлашы, кымылезім ұжыл загаяшы, юрлама жүреме бұшлашы, ұйдашы, мәлі терлі кружок сәмсерін бұр, костюмзіне, шене костюмзім шлерімір дейк шулғалла, худшынжы шинзім, шене костюмба юрласта келет, ташласта келет, акумбек хитрелетсі бұны пүрде хамырдында крес келет келде де, акунда келзіп қашы шинзім. Вара активныйрақ шүреме бұшлашы. Депутат культуры шүржебе балашны май кунда ішлегензене тавдуре. Езер шинсен пужы вғытне кызықлы иртередір, ажазыне адаланма бұлышадыр. Ялды бұрныша савыныш күредір дері. Юзау шивық вғытра пұшланаса жандаржы. Чываш хенгыларым Валя Оксана Баскакова, Владимир Синдеев.